Ese wabyakira gute ubonye Cristiano Ronaldo muri Fast X kabiri ari nayo yanyu? Ibi si ibihuha by'abantu gusa kuko na Vin Diesel yatumye iyi nkuru ihinduka ikomeye. Amakuru dukesha urubuga nka Wikipedia itubwira ko iyi Fast and Furious imaze kwinjiza saga biliyoni 7 z'amadolari y'Amerika kuva yatangira gukina. Ibi bisobanuye ko iri muri filime zinjije agatubutse kuva isohotse. Ese ubundi Cristiano Ronaldo ushobora kugaragara muri Fast X kabiri ari nayo ya nyuma ni muntu ki? Cristiano Ronaldo yavutse ku ya 5 Gashyantare mwaka 1985. Uyu ni umukinnyi wa football ukomeye cyane watwaye ibihembo byinshi bitandukanye harimo na Ballon d'Or. Reka twigarukiye mu bijyanye no kugaragara muri Fast X kabiri. Nk'uko byatangajwe n'imbuga zikomeye z'imyidagaduro nka Variety, Goal ndetse na Movie Web. Aba batangaje amagambo akomeye ko Vin Diesel yavuze amagambo atangaje agira ati "We watch role for him, he is real one." Mu yandi magambo Vin Diesel yemeje ko hari role Cristiano Ronaldo afite muri Fast X kabiri. Gusa nanone turebye ku rundi ruhande nta tangazo, nta studio cyangwa interview igaragaza ko CR7 yemeza ko azagaragara muri ino filime. Gusa turetse ibi byose hari impamvu nyinshi zituma abantu babifata nk'ibishoboka. Iyi filime Fast and Furious isanzwe ifite surprise nyinshi zitandukanye. Ibi bivuze ko bishoboka cyane ko Cristiano Ronaldo ashobora kugaragara muri ino filime. Uretse n'ibyo, CR7 afite izina rikomeye bituma kuvugwa muri ino filime bishobora gutuma hari amamiliyoni menshi ayitegereza nk'uko nanjye ari views 10 mbikuyemo. Iyi ni filime izasohoka mu kwezi kwa 4 muri 2027. Gusa Ronaldo ashobora kugaragara muri Fast X kabiri nubwo bitaremeza ku rwego ruri official. Ronaldo aramutse agaragaye muri ino filime yaba ari imwe muri surprise zikomeye mu mateka ya sinema. Ese wowe mu mboni zawe ubona kwiye kugaragara muri Fast X kabiri? Reka duhurire muri comment umbwire ukuntu bitekereza. Ikindi kandi ntibagire kugenda udakanze subscribe kuri na channel yacu ya Rukezo. Wibuke ukore follow kuri TikTok yacu twitwa Rukezo. Reka nkwibutse ko idini ari rimwe, ishyaka ni rimwe, ikipe ni imwe na channel imwe. Njye mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.